Ya, le tua fa talo tu e la tu e lo faina ma o malta tu fa sala nga le nei po ya ma lo se fo mo ia fa ftai o le ava no tato ma futai ma ftanga nei o ngali ya vi ele tua so le fine I want to share my own heart for couples and for marriages because o te tali tonu o se vanga ta ua leo tato ainga. So marriage is so precious to God. Marriage is so precious to God. O le fai poiponga, le matua I ta ua tele le atua. Mai o le plan for ile le atua na whatatia mo tatou. Marriage is God's best design for marriage, for families. So le matua ita ua la vol nei mo le ainga. So if we are to put a lot of efforts into building marriages, you ought to tau matala fea ngai. Hallelujah, Lord. Genesis 2, verse 18. Ole feta lenga lea lea tua ele taunga te leo ole tinai te tono le ainga. Because ole role play ele tinai te tono le ainga. So Genesis 2:18. Mai fo le li le tua ele le ina to taso tangata o te faia sono so soani ta tau maia. So ke le ole purpose ma le plan le tua ele e te tonu le ainga e play ele tina le ainga. So te tali tonu e malama lo lava le tina ele ke leo lana role play te tonu le marriage. O ina fo yo le a tele na fi so soani tonu le ainga. Ya ona malama le tina lana role e play te tonu le marriage. So the word helper there, mailtala le atua. Ele leina nofo to tasi se tamaloa. E te tau ona Yesu na fisosoani. So ole wrong langa place ele atua ti nai to no lainga. Ole matua I te le lava. E moni ele se role po ele fa pe na te taking le leadership role to no lainga. But langa role le e shape by le ainga, shape al tamaloa, shape by male whanau, shape by male atmosphere, ma shape by fo mal toinga ainga e tato ainga. So ole mea lana whai ele atua, ole mea tau le matchmaking. The matchmaking was done by God. Ole tu whawhianga ina ole tamā maltina na whai ele atua. Ma nei ai ole mea le fo ile ia te mo ele fo tatu tai tolua ia so ngaru sa wa so lo ia kilo ko ile ia ka fialu ia ka so ia so ko le wek ia so iles ia so ko isi wa tambeles ia so iles ia ala wa livanga ia ile matchmaking ale atua le lang livanga plan ale atua e ia I level tangata fa pitoa le mo oi. Ona la mele na faile tu ke nese lua fa pa lusu matasi ia o fa mo nga seina o atamo ele li ile atua ile ua moe lava ona toina le ia le tasi ona ivi aso mana fa aso ane le ano e suyai. Yeah, ile men faile atua. If you look at what the Lord has done, ele ifa pe na maile ivi o atamu fa ele to lu le stama lo la o kusa a kamwa ia nga mai alonga I vinga fai ia fa finge fi kawi le mga ia io ia o te tali tonu foi o sio mana mea na o mo le temine nei ia le nga match make kai le atua oi o lu io fa tau ia le ia o lu le atua sa plan le atua from eternity. Ole ivi le nga fai e val to lua atam ele saving mai o si ben ole ivi o na fai el fa fine so fi kawile le ya la le ia le tamalo na te no fo ia mal fa fine ho na te lu no fo ole men fai ele atua was never an accident. God had intended it for you
your partner to come together in a matrimony of marriage. Yeah. Ina sio to lua tango I folo na lima fa ia o ua le na fau le to fa pitoa la va mo. Amen. Afa pe ho nga ka ma fa nga lo mango fo masieng ya ele ai o chain nga ke lungo fo chain nga fa ile tu le langi mo. Oi. Ya fa pe ho iso ma fo ai lo mango fo ma check. Ya le ai o chi manga ki lungo fo o ka sa o nga fa ile tu mo. Oi. Amen. O manga match mika ko ile tu o luma. O le no fali. Fai upo e lusu mal tonu. Ia ile o atamu, o le iwi lava le nei o iwi, ma le ano e ta ua oi o le fafini a wana toina atu o ia ai le tani. Kusala ale mea lea, ngati klea a kamu le mea lea. Adam said, o le fafine lea o le utolua. O le ponga iwi o na fai e, tangatana. O te tali tonu foi. O le ka ngaka lava lea bo luono nofo le taimini nei, o le tangata sa wana na mana o le tua te luono nofo. Amen. Ya, o si au apo ngā iwi ngā e ke lua ngofo. Po ngā iwi a your bone of your own bone. Na ana whai e ti nana te lua nofo. And so God has the right person for you, deeply connected to your partner, emotionally, mentally, psychologically, and physically. Yo, ya, ona ele se mea na whaafu se ina tupu le mea o le luono nofo. Ya tonu a whapea, o mea nga ke awa kupu na ua man nofo ai. E o leva lava ngai le plana le atua. O le leifo le mea nga, o le awengi e koe mawhawhau iau excess. Amen? Awa nga ke rungo ngofa masokolu, a nga ke mawhawhau e lau ex. Ae. Vi ieleli. O siau manu mena te lono nofo. You should be deeply connected to that person. Emotionally. You should be deeply connected to your wife or your husband. You should be deeply connected to that person. Anga ale tupu le menanga ai tialu, spiritually speaking, e hinda le lua relationship. Amen? Me wale le laike e alua lua kaulo mawhau ilau excellent nga lua whewa. Ia ona ele deeply connected lo le loko lua nga ke. But you should be deeply connected. You should never be thinking about your ex. It's very true. And one of the reasons I lay on a kelle on a kupu fafika ulungari, wo vetul mene. Because langa e kelle ulungari imake counseling. Yeah, and from my experience too, I had a lot of exes. But the Lord showed me that you should be deeply connected to this person. Once you are married to this person, you should be deeply connected to this person. Awa ele fia mea, ia la ki lungo fo molo ko, ale sala lau solo yo lu mafufa. Amen. Mea le kango le akua mai ponga ivio akamu fa wa ilona la watolua. Means that God was saying you should be connected to this person because this person is yours forever. Amen. Believe me. Ko ke lo isi kanga. O nga ulu ngofo malo to luanga a lo mafu faula ya lu kanga le sa ru fe o mo. Amen. Ya la me ke fa u pa wa u yo ke fa u ele lo mafu faula wa ya sibi le lu fe o. Ya polo mafu faula wa ya chain nang lu fe o. Ape I wish man no for my chain. Amen. Le ka kaunga e deeply connected le ka ngaka le te rua mafuta. Once ke rua fai poipoi, ma e ka kaunga e awa ke waku ai le whenmenga, e mo i ke le ka ukala man. But you know, in the spiritual realm, something is standing against your marriage. Amen?
Yeah, Yesu, I'm sorry, Jesus. God made Adam and Eve for all of us. So you should be connected to that person. O le divine honor o ngari. And I know I've shared this before. I've shared many times but we need to be reminded because if I divine honor but husband's responsibility. Husbands, you are the head, you are the leader, you are the provider, you are the very person nga ke vaia maka ile ainga ile ola fa le nganga I so se vaenga le ainga. Husbands, headship, leadership, provider, the discipliner, the one who disciplines the children, the one who puts the family in order, ole tama loa langa matafa yoinga. So ele ka kauanga kolossi solo if ele ko nga me pi kolossi responsibility ale al kamalo mal fa finge wa e ya si fa finge malo lossi fo ele a fa ya tu le me fa fo ele como fa fo finge le o le roller o le etsa o le helper ale roller de malo o le head ma le leader. And there are some weak leaders. There are some weak men who are so weak they just cannot lead their families. O tele o fatu la fa peka o ke o boss menge o finge no. Ele ai we should treat our wives with respect and love. But o le role te fatu o le role of altamaloa o le headship, leadership and the provider. Dato fo latina, te tau mawhai tina ue ke ka mawhai e rūlo to lua. Yo ya mama po le alo wa tamai po le alo poto po le alo le leio maso ngai ai. E leo oela vo le etsa e le mawhai nga sui al mea. So, Efeso 5 fa upa lusum al tolu, husband is the head of the wife. Au fonga mai ranga I kele yo mea o misconception ma misunderstandings lea leo na mafuana lele leia ya ungali me fa o te tauana o ina tina fa fonga mai fa mulmole ale uma ia o le uluia o le ava o ke riso foi o le uluia o le kalesia le tane o le uluia o le ava. Now the word headship there means that you are the leader, you are the one who makes decisions, you are the one that leads a family. You are. Mana tuala ole tamalo ole na matafa yoile te tau ona fai ilon tolua o ia le head o le fafine a head o le fafine was a sale o le mea a head o le fafine onga kings lona ia le divine order langa divine order e te tau ana head tamalo ya tau le mele le famole mole ele o ese boss. You are not the boss. You are not the dictator. Ele o a tau le mele le head o longo vinga e te alofa le lo to lua, but you make the decision, you lead the family, you guide the family, you teach everybody. Mai fatu la ngale le a inga le me tau na ia. It is very sad for le la tilo le telo isi a inga. Yeah, well at least what the observation in telo o a inga, na yo usom. When I look at their families, man, it's absolutely chaos. It's a holy mess. We lele halu fa peng e fe la ka I jolo fa peng e makafa yo kan. Ale fia possible fa finge e kolossi solo me ke va ko le ai me se me ora le. Angala e kupula le mea langa. Ona o le mala malamo tangata il fatu langana il tuspa io kako responsibilities.
Amen. E kaukele stick lo lava le divine order le messi lo kako ai. O ai la kanga ka piko silinga safa e piko silinga safa oe messi altina piko silinga safa. Na mela al me folele olo live with your regrets. Yeah. Alo fai. Me folele ole alwo le si no fo le si ya me le woki le si la ola le si. You will live with a lot of regrets. Wala tupu mela anga ili fa sa on me kon fa sa kamile ta fiola. Yeah. Oh, I show solena maliu ne sion tolo. Okay. I feel so sorry for him. Yeah, what did the tilo for yeah? Lele songa le kia uya. Wa la mena fai. I learn from my brothers and sisters. Ola wa unga le songa fai. Wa kela ikiki ol fanga. Ya o la wali ma ku ya. Ola ko me se uma fai. Nga learn ma ya le songa. I saw what they were doing. O kangole learn ma ya ule songa. Eu fa taila le tua le fa pe o se malo se pa to ke fa ka ia ule tua ona lana fa ola tanga na fa ola ina ya ma o ia ule me ta una fa. Eu o sa le wa wi ele o onga dispa ia kom fa ilo ia le piu le lo ka ika ina. Why is okay va kwala tala there's no other better life than to live for the Lord. It's better than anything. Mo kono hizo su matasi fa upeto lea au te loto na yo to wiloa o le ulu o le tane ta ito atasi o ke riso lea o le ulu o le ava o le tane lea o le ulu o ke riso lea tua lea totelo o le consistent message le na preacher Yesu na preacher Paulo preacher ku pa ia I tell you o le mako I fa mafal tu pa ia le mele ia o to lo wa kala le Paulo mai you need to know this, that the head of the woman is the husband. Ai au fa ilangi ingalo ya husband. O lo head o Yesu Keriso. Ngo wingala you should be a responsible head. Ele va pe o fa ko head ma pe le a pule sa wala o sunga kinga le e te tautala ma le hava, e te tautala ma le whaaloalo. E te vaai wha le leiso to rua, po le leisanga me kausami. Leangi me ke ilo inga, e te whaaloalo, au le whasia whawhinga o kilo mai ka miti. Malama le le tato, le protector o le kako o kai kua lua o kako. O tatou foi, tatou te piu linga whawhinge, piu lo lato wola whaaleanganga. Mele e malo lo si se finga fa le anga lo is kamalo lo ai le ai o le wrong al malo e te tau no fai e ka lo le me le head o lo no winga o e ke responsible fa le anga lo to lua te responsible I me le tino e te responsible I me le ainga e le va pe ava ku he nga ku le o a o lunga o le stu ho nga ma se ki mal mela wait a minute le ku lo la sunga le fuipo ma le fatkanga me that's showing your afa pe o se tamalo le e ke vai ku lo le la vajo por ciao no fo lo fo ale what do you want cup of tea or cappuccino you want fried fish or you want the raw fish or ya luna ya lo sunga ka mai le fai mengi I lo vai so to lua ba e tell you ele fa pe e adu sevlo ko lo fa pe o lusa ela o headship le ai in fact wa killing ko fe mai lo o headship paisa lo amen ele ai ele fa pe ka ula head fa pe o va ku ke he ya lu le so nga fa si fa finge afa meto if you are a Christian man do not abuse your wife. You should never beat your wife. O mea ngai whaila ule whaolaina. O tangata whaolaina ele te tauna e whapele so to lua.
ia vai sa e kau mulu solo mai o le pongi sa le kau anga unga mo le fafinge e kau ke minga la ke rua le ingofo e ke kau mulu solo mai o ai o ngamo ma ai o kiki u o sa ko lo no sa fa i fa kari kau enga mengo si fafinge mo o lo fafinge oi se pe o le fainga polonga le fainga si fafinge ia pe ke vai ku fo e wala po ai fo fafinge nga so nga faile io kala to je loto ming a couple ming le headship va fongo ele fa ka ke ngale mai ia oto lo me nei the head of every man is Christ and the head of the woman is the man ele ai ma se aso nga sau ai Christ so nga posi solo oe ma so nga fasi oe aya ma so nga abuse oe never ever if that's the way a treat I oe Yesu Keriso e ka kaunga treat ya oil fa finge avonga mai o le kele yo e kale sia so le ka ke ko anga o le loku ale fasia vai o isi kanga vai o le fa fine ele mainga o sau polonga ma so nga faia a penga va fine na mai le tua ia te oe to help you le upunga le etsa e foi le tau e ona tweet file le ia ka ko uma le ngai message mo tato uma la o ai foi sita malo fa sia va o fa fonga mai o oe la vo le mako e pala ai ia pe ai fa ia le menga al pau ngal ka fa ale yo mo songa lo ko lu au si ka malo lo la malo lo se ki o ke pala ai ele de tauna is ongeveer pera fa show tolu you should look after your wife amen that o mai fine wife's responsibility submit to your husband Efeso 5:2 o tau fa fine i o tau susta ia o tau lava tani fa pe no susta i le li a wa le tani o le ulu o le ava pe o Keriso foi o le ulu o le kalesia o ia foi o le faola o le tino ma foi manga ia le punga le susta a fa metina o tau mata fa le tau no fai you submit to your husband and the word submit is a word upu le submarine it means to go under ale winga le upu submission fai le mea nai fa yatu lo to lo ya to tu sapete le mana wai le mea ka le submission do whatever your husband is saying even though you don't want it le kele ai si ka o kele ai si fa fin a fa yatu el tama lo le me fai ele usita ila fo ye longa ma fa mai ele ai se umal mea ki fa mai ai ele ai o le upu le fa nga me tu spa o le submission so submit to the husband o le fa sa mo ma ia eu si sta I lo lava tane I lau lava tane amen tina ko va ila ia oko o le divine order le attack sa kang kene se tolu fa mo le ono now Satan attacked that divine order and destroy it pa fo mo foi la si feita watu ia o siri le ata mai o le ngata I manu umo le vao na faia le li le atua wa fai mai o ia le fafine e moni e an fetalai mai le atua lua te le ai la au umo le fatoanga o na tari atua le fafine le ngata o fua o la au le fatoanga ma te ai ai lava o lo le ma le tato le tala ba jo le mele na tupu ia atama eva o ke le lo po le alme na le alu sa tani e alu e fai a kamu ele mea le fai mai ai le atua awa la sa ku e akamu ya ukafa sa ia akamu fa kasima so Adam was there with Eve and I'm wondering why Satan did not go and ask Adam. He should have gone to Adam and said, Adam, did God tell you that if you eat this tree you will die? But instead Satan went to Eve. Ala ku e akam. Ole mela ana o akam. Se mangue fai mai lo ia sa kang ia vai. Vai oi. Ia eso so mamau ku o. Ele e fa sang e kalongo do ko lua. E ka kaunga e kalongo mai ha. Ki tu kalongo do ko.
ala tu le a ka mo kilo le mela tu a ko ke ro e suia le tacti nga sakang yo sa wa sakang I ka kopel fa finge ya ko le fa finge a fonga la to wa te fai tau wingo upuna ye so fa mai lo tala just pa fa mai and Eve was convinced le upulana le fa nga Eve was convinced and she made the decision instead of the man making the decision. Or the decision it looks good to eat, so she grabbed it and she ate it. It's a symbol of a disobedience. Ale mele ta ole le usita ya le upula le fa ngal tus pa ifa mai she was convinced ale conviction alfa fine le wa convinced e pepello le tu le mele fa mai le tu because God said if you eat it you will die ba mai le akam mai le ole ngak God is telling you lies. He's lying to you. Yo kusala le fal kalangoa ya eva malenga. Ana kukule ya akamu kilo mena tup. And I was amazed when that happened. How can a leader stood there looking at what's going on? Magwaile had no guts whatsoever to stop what was happening. He allowed it to go on. And Eve made the decision that brought destruction upon the marriage. The decision pertaining spiritual matters. He had no guts, he had no bravery to stop it. And I come convinced for finger, count for finger. So she ate it and she gave it to her husband. And her husband just ate it without questioning. So the woman made the decision. The woman saw it. She made a decision, and Adam was so weak. Weak leaders allow their wives to make decisions pertaining spiritual things in a family. Follow. I follow. So le me foi le ma na tele na le ainga. Onga wa fai le fafinge fai unga. Ai sea onga le ti ala ka e ka le skmalo ma se o le loko malo si ni fafinge le ai o le weak o la leadership. O la me fafinge la fai o la u fi ku mo fafinge lunga wa ya ku fafinge le mela ku pulai. So the wife wanted to sort things out. But you are so weak, all you do is you watch TV or you just relax. Ele your finger go relax or go makala. Give over ay umapo a mela ya faing I lo ay. Amen. And so Adam allowed his wife to make that decision, that very crucial decision. Or the decision in fact God said, don't. I've a malikala but you were convinced of finger on talanga. And so along a mafa for me for 11 to tell me listen well to what God is saying. And most people because sometimes when the Lord speaks, He speaks to you through the word of God. Ongala ko angal finger fai kau kuspaia. Aile ko anga ko fai kau kuspaia. Olela wa leader fa finger ainga. Aile fai er kamalo olanga makafa yo inga saka ngafai.
Ke rea lau isi a inga hoi lele. E ko a anga whawhinge whai kaukus pa ia. Ke wa ia, o whawhinge fia ia whai kaukus pa ia. Wa, knowledge sa po la, whawhinge. Hea, sau ka maa loko a le loa ma se mea lukus pa ia. Amen? So, e olo lava i mea ia pertaining whatonunga le atua. E le o le whawhinge nga ke enforcinga i ko kongo le a inga. O le tamaloa nga ke enforcinga le whakongunga le atua. O le a le tala le atua le meka kaunga whai. That's what goes. Ele o le whawhinge, koe whaafoma, ele o le whawhinge nga ke enforcinga le whatonunga le atua kongo le a inga. O le kamaloa nga ke enforcinga. Sa whaafoma o tau ia matamata mai. Yo, ele o le whawhinge nga ke enforcinga kula fongo le atua ma le whatonunga le atua I tutono le ainga. No, it is not the wife's responsibility to enforce what God commanded not to do. It is the man's responsibility. That's your responsibility. Me vanga a fai kau le whawhinge le kulau e kasi o le fai ukusipa ia. Fai kau e oi kulau e 5 peongo. A fai kau e whawhinge le chapter o kuspa ia kasi le aso. Fai kau e oi le lua pe kor pe wha. A wha pe ka kalo whinge mo le a fai kula. Ka kalo oi mo le kula ako. E le makafa i oi ale al tamalo e te tauna fai. E le ka kaunga nga sili fo le makua wha le anganga o louto o lua. Ia le kau waku lau lo ilo makua wha le anganga. Amen? A wangala tau le membo mua na tupu. The first thing that happened was the destruction of relationships. Anytime watch out, relationship will be the next to be destroyed. Yeah. Ole mele na tupu leo ngari ile. Me mua lava na fai fa maltala le atua ya akamma eva fa mai. O eva. Ola e mana o te tango e rulo to lua upunga le fa nga te spai papalangi. I think ole in our New Living Translation. Fa upula suma le ono nta upe tonu. E ve kamon fa samo. O fetala yatu o yel fafine o te matua fa ateleina le ti nga lo mai to e te fa na mai tama ma le ti nga e wa yatu lo mana o ilautane e puri fo o ia ya te oi. Ja, ke le ala me nga but on relationships yo ke fa ko nga broken. But malkala to spay from my Eve you will try to rule your husband but your husband will rule you. So there's a tension there. Once there will always be a tension between the man and a wife. Ala kama five of thing rule kama lo ala kama lo o pulo la. Yeah, I laid it down as a contention, but there's a contention due to the fact that you have disobeyed God. Ya al fai pula suma fa o fai upo suma leiva ya ngala makwa se fai kau mai mol mol ala kilo makwa break down relationship everywhere se fai tau mai ia leo le ile tua ile ngata e sidi lo mala ye manu vai fa fa no uma ma manu vai fa uma lava le vao ina we fa le na mea e te solo lo manava o le fuefu e te ai ai so uma lo wola o te fa to puina le feitanga ia te o lua mal fa fini. Breaking down of relationships. Yeah, faitopia. Ola whanau fo imana na whanau na te tu momoina lo ulu a oi te tu momoina lo na muri vai. There's now war. There's now fighting. Yeah. Fetala I atu o ia il fafine o te motua fa teleina le tinga lo mai to e te whanau mai tama ma le tinga e wa I atu lo mana o lautane e pure fo o ia te oi. Yeah, there's now the contention between the natural usual things. So I'm thinking to have a child, to give birth to a child must have been a nice experience. But now God said you are going to be its savon. It's a painful toil. It means that you're working and no fruits. It means that it's a painful toil without fruits.
So a tilo ia ole mele na tupu ho ile inga uanga sala le ura itangata. Because a weak kele kamalo a kamu saka kauanga manga kue a kamu le fatonunga le atua. But he was too weak. Man, if you are a weak leader in your family, that's what happened. Chaotic family. Yeah, I mean, the tupu will break down relationships, and it was really bad because ele ai mase menga ko le le wo kau fai ma lepe uma ya relationships ya ono le le usita il dangata. The impact the fall of man, the impact of the fall of man. The first thing that happened was that they lost the presence of God. Ya kasi ala le me kau kefu le ata to tangata o le me vale ka ki fa lonso ka ofile anointing ka ofile anointing. I think the best way to hold the anointing, amen, is to stop disobeying God. If you want to hold the anointing, stop disobeying God. Ba manga ta ofile fa ungai lo wolanga malowai. Kaufi le usika ku esele le usika hai upa lusu le faanga ia ile o ia le ile tua e fatoanga o etena ia nganu ele na faia mai ai o ia tuli atu lava ia atamu o ia to fia fo ke rupi no fo le tu sa el fatoanga o etena. So they lost the presence, and I tell you, so say I found my so say a inga lava e ngongofo I fafo I fo le presence o le atua. It's a mess. It will be a mess. If you live outside the presence of God, your family will be an absolute mess. So the men fa le tau na fai tonu tatu ainga ka ofi le fa unga ko on fa. Ka ofi le anointing ko on fa. Whatever it's not right that needs fixing, fix it and hold on to the anointing. O le presence leo le atua e makua kele fa fika uli o mai. Pea se le presence leo le. Number 2, they lost the kingdom. Ka ulo le me leo le mana tu o te minga I akamu ever. In fact, that was the most explicit example of the kingdom of God. Or the Garden of Eden. Avala to men tupu. Or the Garden of Eden, sa rule tupu, and he was God. But the rulership land of Fayeletua was so beautiful. For me, a soul to Eliafiafi man, Nayo, Savili Malu. Out of Tonwale Malo, there was a provision, there was peace, there was niceness of life inside the kingdom. When they fell, they lost the kingdom. Number 3, they lost the dominion over creation. I will give you the dominion to rule over the fish of the sea. I give you dominion to rule over the fish of the sea. Amen. Fia kofoila e alu ke visit all mela ku me mali e kele ona ngalo para se kwa kope mo e mali. So now we have a contention with the animal kingdom. Yes, but you know what? Yeah. What if I let them go for it? I'm sorry, pay Sela Michael Mamma on me Macomo Moe, Malpaleo. Eke ao le pogo, oh, Kagisi Maleonga, Fia High, Maco Kaya Maco, what the park area Maco Sava Valley.
Kawa o se le onga pe o le kai me para se ka ko ngol le onga ia ro inga mo ko ale a longi mangu so le lapo po aso o le sila mangu o la vo ele sa vo mangu luli o le kamanga pe umi a fa mai la ka lo kamanga a punga kamanga lunga le pa lo ka o vo lunga le pa e ku so na le pa o pe ko pungi fa pe ene ai ma se ma nga ko ngol pa lo nga le para si o le ma se me o ai me and so ken le yo menga loss le le usika ava yo to le ken le fa ya nga o me kupu ka ko ai nga wala nga kupu nga me o le le usika ia le to an ka ko ska ile i ka ke le yo o fo ile me ya la wa le observation wa ola nga me sa fa ma to ai o ki kilo e me la kupu la o ri ma ko ia ma la ko ma ka ma ko ya mo va ai la ko me la kupu la ko ai ya mo va pero mo va. This is the result of disobedience to God. Ora la inga le leipe va pe ingu ko ka uma ingu ko ma ko ingu ko ma ka mai ko fe. Ora le mena le le ngai ai. It's very chaotic. If you la ka I va pe ka ka e. Pung ai fo le singo le si pung ai fo le si fa lo alo le si. Amen. Yeah, well, lost le mele on le leu sika yo. So anytime ka ke leu sika you will always pay the price. Amen. Yeah, remember le domine le nga mai le tu. O le domine fo e ke pole. Yo ke lo nga ya. I'm trying to understand. Really, okay lo nga se va le ku ha kamu lo ke le nga. Lie down. Yeah, ka ko le leon. Because with Samoan is our relationships in the kingdom of God. Because God was in control. Yeah, ole sila me na tupu fanga umale la fanga ule fafo ko le mamanu le tu. Avon mai ole reality on mengen. If you have your children outside the presence of God, you will always be in trouble. Waile mfika ko ola fa ko nga e ken o nga le la maka ile document ifo le emailing a send by isala o maka isala fa ni mai le menga sa ye fa to anga e ten o va ko ye kai pe ya o sia ngo fo nga o pa if time was the place le ka kilo ko o la va sa ya kai minga o mal kai minga e lo ke lo e sui la ngo fo nga pe ai le presence o le tu. And I'm thinking, so se ngo foanga la va ye le presence o le aku e mau ki ngoa sui le ngo foanga. So imagine the presence of God at home. Ke palasia ko ilano e mo e fie mu e alla malo si va ye le presence o le aku. Ya fanga nga umangi ka maki fa for the presence o le aku. Yo, o mal mta po fa. O fa si okay, le seri. Fa si okay. Kai no longa uso apel. Ale nga fa ka uno e mta e o mal mta po e honor o kenese. Makua I fiu ale aku I kanga kamala ko abio. Fa metkala le tu o salamona o fa yel tangata. Wa ai aku le tu le lolangi makua ke yoti le leusi ka yo ngi kanga. Mai le tu ia la mai le lolo fa fi oki o mai oko e o mal meta po suma tas ia o mai o manga mai Easter mai faule olo e papel fa mai le ku ele me fa ko sa so ko le mele ile presence o le tu ai o mai kan ngi fa mai la ka ko mai faule olo ka ko o ke ele mele fa mai le ku la va ai la ile ku la faule olo mo ko ku le menga ke ia awan menga na tu po meta po sutas. So they came and they built a tower. Ale kala le rua fa kala le rua. Ele ko impossible pour le me. Ka ko lo fa ka pe apenga ka ko ke mo le fa ka ko. Ka ko lo fa ka pe apenga ka. Ai ko ke no la ko. Le me la le ka ko le mal la mai ka le ka kala fa falangi mo ka le ka kala isi ka wa ko ke le ma.
Ale meanga fai le atua. Ngala fai le atua meanga to stop the communication of man, because man was trying to communicate to one another and make the plan against God. The gift of communication is for good purposes. I communicate kako if I kako plan kako against le atua. Yeah, you're in trouble. Yeah, and then ole mea ko vole lo ke ofo fa pelo mafafao. O fela meo mai kanga ka mio le hanga ni au kanga ka umange ngal ko avalu kanga ko malalo lang. So I'm thinking, if all the fa pom le Islam and all, if they all came from Noah, ole ale be wala yung fa pe mio ngi kanga ka, they are not worshiping the true God, and yet they all came from Noah. Afai ko valu ka la langi nge ye o kere lo po ye di lo kwe fadari la uma ai o ka ko umangi ka ko mayango wa le ma sisi nga o ye le lo langi va penga sa jisi me ele ko fa ye le ko ngisi ka ngaka le ai o ka ko wangi fa ye le ka ko wa fa ye le ya o la le me wan lo ya le history ke ya ngalo ka ngaka le ko. Something is wrong that e ka kaunga to ka ko attention vai o to e kupu ya ka ko pe ale le linga o ka ko fanga u ya la ko ka ofile ya o ko fanga nga u me la ko fanga e ka kaunga o ka ya o ngi ngalo le ku awalo ngo inga o ko fa le limo le o kupu langa wa makwale ko yo ka se lo ale ko kilo ne me o so ia New Zealand 100 years ago, church was so central to the lives of New Zealand. Alua ke ya wala kapi la skoa ai lo ko ya mala so sa mo kwale o mai si kan ka le lo wanga le la kapi ya man fa ga luenga ai o mai kan ka sa mo nga o lo wale ko yo ngi lo ala wala kapi fa so la ko wale ko yo ngi lo I tell you what, few generations down the line they will forget God. Ala me ku bunga ka e o mai se o ringa ka e ma se sia le lang e o ko ke fiwa ka alo lo lang e ke okia o le aso ke okia e ke ku o ruma le tua ma ka wa ku le tua la o mele fai e le ai si se sa o ai su uma ka le fa o le inga de se o a fe me amaka mai lu o ngari amaka mai o ka mai ki e u fa le ko o lu pa u ye ta ko uma le ai se so ka ko le e ka ko fa nga e ia ka mai ki u le u ka. But don't give up on those. The best way we are pray. Ala talo ale le feso le kalu kuspa iale ka kongo ku ele ngo o ka makiki le usika ku ele ngo ele fa pe ko kongo o le meno discipline ka kaunga discipline ka miki. Yo a wengi fa pe e lo ma fa le ku sa pe u fa ko lo ka miki. Ele fa pe a fa ko lu ngai lo mo le ngi me e ka kauanga ile guidance makua kauanga ile guidance. Why? Because you want these people ya wongi ko o le mele pure anointing male le atmosphere le ka ki hol na ko ngole fa. We're not perfect human beings, by all means we're not perfect, but at least I wongi if I malau excuse me nga wale avelo perfect ma wale fa yelo kiuke. Amen. Whatever you do wrong will bring great impact on your marriage. Whatever you do wrong. God's purpose for Adam and Eve, que nesse mo fa upoluso malvado, o le purpose le atua mo ngari fa fa mai ia. Wa fa manuia fo ile atua ya te la ua, ma o fetala ya tu le atua ya te la ua. Ina fana wia, ma ia uruola, ma ia tu mo ile lalolangi. Ia fa to ilalo iai, ma ia pule I ele sami, ma manu felelei a to ma mea ola umma fetolofi le ele. Ya le sila le fa ko mo ka ko ia. Do not have family plans. Makwala u ilalo kamai kilanga le fa met kuspai. Yo, awo kau au fai kau le mele matus bai. O kele lo ya po le ase si fa nga fa makala. O ai u fa na lau
it's a blessing. And God bless it. Or the intention for marriage is blessing over your marriage. Ja, le pre fruitful ikele winga fruitful relationship. A fruitful in terms of finances and resources. A fruitful your mafau. E kele me fanga ngau mai lua loko ma fanga ngau mai lua mafau. A ka ole mele ole fruitful. Ya ole mele nga manga ole akua ia inoa tangata e ka kaunga experience that ole blessing ale atua. Every couple should experience the blessing of God. Because of the purpose in ale atua na leo na fire le ngari. Fa mai wa fa man wia ia ile atua fa mai le atua. Ia lua be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea. Maka kia la me mga o ile atua fire ngari. So a success o le intention au le atua mo kako ia mangwia ma ia successful kako ai. Amen. Mai le atua mna o le atua ia e pule I o le sambi. Ia o le upunga ia o le upule o dominion is a nice word. Ele se upu fa pe ki kalu dominate kanga. No, it's reigning in life, meaning that you are in control of life. No, afa pe le intention ele atua ele ka kaunga struggle i ngari. Afa mai afa pe wa makanga ka tata cellular relationship. Something is not right. Langa le intention le atua malfatonunga le atua le was never ever for any marriage to be in trouble. Wa le sia me fa mai wa le va nga malu lo ngari inga o kele lo pula nga me ka o le malu lo. A e lo wa yese me fa pe nga o ka kupu lo inga o le feta lenga le atua mo lo ngari blessed, multiply and fruitful. Ele ka kaunga ise me fa pe ka o se malu lo wala nga malu lo le usi ka ile me le me le atua le mala malama yo makafa yo I kaunga fa. Amen. God's intention for all the couples is to be blessed, fruitful, multiply, and reign over life. Yeah, building your house, your home, your marriage. Unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. Unless the Lord protects a city, guarding it with sentries will do no good. It is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat, for God gives rest to his loved ones. Ele atina e o vale fale e ngalulu e fua ila to e atina a fa ele leo ele ile ai e mata la fua o e na te leo ina e leo nga ya te auto ona tu la ile tai au lava ma fa tu ai ona manava ma ai le me ai o tinga e fa pe ona avatu e ia le moe ila na pele fa uta o le fa nau o le tofi le mai le li o le fale le ta ua I e le se fale le pisi fale fa pe. It's a family, a marriage, a couple. This house is a spiritual house. For example, let me use couple. E ke fiu ka u fai se me weka ile lo ngari. O ke longa o ko le kelo isi me la fai e su ngari we. You know, we work, we'll go for holiday. Let's go enjoy our holiday. Yeah, there's nothing wrong with enjoying your holiday. That's good. If you have time to go and have a break, by all means, go and do it. But that is not going to strengthen your marriage. Amen? Let me help you. The way we are strengthen is the Bible, prayer, and God. You minus God in your life, your marriage will begin to break.
O isi la ulunga li, e alang ngofa mai, alang mang ngofo ka miki, mang ngofo ka miki. O pe fo lele o le ulunga li vai o. E le o le mafo nga ulunga ngofo ka miki. Le hai. O ka miki fo ila ko e fanga o ba ma ko kua o la ko. Ele o le menga o ka miki, it's a bonus and it's a blessing. But that's not the reason why you married because you know that this is from God. Your marriage is number one, not the children. Okay, oh no, you love your children. But I will make a make it vow or work because it's a blessing from the Lord. You look after them, but let's not take the children as the reason why you are staying together. You are staying together because you love one another, but not the children. Amen. No, you love your children, but amen. Ale ai la le tuanga ke fesoso nge piulelu ainga ma faukua lu ainga ma vatu le onga ale ai le tua, you are in trouble. Okay, le lofo ya wa ya wo tilo we are me de tupu tono lo ainga. I watch my brothers and my sisters. Wo longa ya we anga le ai le tua. Okay, le longa pe fa fe nga fa isi ai. Me wanga ka wonga fa kanga le tua nga ke piulinga le lua ai. How do we do that? Na le we luinga lo kala fa kanga le tua. I go into the Word of God. I see my responsibility. Well, why you have responsibility as so you go fake. If I go like, kakaunga o kanga ya mala malama kanga ila ko me fai. Au mai le upone tua fai eh. Fa kai le upone tua tonu lai. Ah ya. Au ali sia me ko kele sia inga. So uma fai loko. Ah loko. Fai ka ko loko fai ka loko. Ole ko anga ye fai loko ale maso va sofa i sori. Ole mala malama po le me la fai. Ole me nga ka ole fai ale power ka ma me ole culture ma me masangi nga. But I tell you what, ole me le manga me le tua. Ole o mai le tua lead ka the way the best way okay lo we is reading the word of God, understanding the word of God, follow the word of God. Pray. If you are not a prayerful person, Father, your family is in trouble. Yo, me wala ka ke lo e ko anga finga kalo ele kalo ka malo. Ele se me anga fa finga ia ka kalo ai. Pa to tangata de tau ora pito e sini na kele lang ka kalo o ka malo. Amen. O ka malo foi la fa longo le mela mai le tu. Yo sa uno ka malo e li de longa inga. Yeah, amen. O le mea la fai ka miki, o le wha longo le mele fa me ka loa, anga o ka malo le wha longo le atua, anga o le ele kai vai o le tinga le atua, le principle nga. When God wants to speak to a family, He speaks to the father, and then the father speaks to the children. When God wants to speak to the church, He speaks to me, and then I speak to the people. Ai afa pela wa ele longo ngale le ole atua wa le iso kai me ke kakalo ai le iso kai me fa kanga ile atua piulo ainga. Your family is in trouble. E wa le fa fo mai ata to ai me ale ka ke ngau ya ngati e o mai kai fa penge ko sala ngai ka hu kai me ngai ba ungel kai me fai ona na matu le upone atua. I'm not perfect. I tell you, I'm reading the word of God. I'm trying to understand. But the ngai fa se furu fa si pe fa ru ka wa riso. Fa ru. Ya ngai fa se furu ma le lo to sa. Pe ya la ke lo ko makua la va ngai me o le fai ai. Ya. O ile u fa ru ko sang ka lu fai pe. Mama ua. E pe ana o mama ku fa le ngadi. Pe le ke lo ka ka. Pe o ka lo ngai me o fai ngo le ngadi. Okay, va kula la utala. Ola wa ule songa le ulo inga uia. Anga le ai le upo le atua. Mala malamo okay le loa pe fa fianga fa ingi ko nga ai. I will have no idea how.
O me fa le ke va ko ka kauanga ia e ko anga la vai ia e kapa le upo le tuanga ngale pa wa le me fa inga so swang le lo ai o ke va ko e ke o fo le 8 wa makua ia wa you retire graciously you will go to the grave graciously knowing boy ala le kam ki le usi ka ia la fanga ia follow ala ko le usi ka ia la so but always you consistent la stand the principle upole ia fi ala kam ki a mio puede ia ala kai me mo vai amen ele salamu salauru suma fitu anga fa mai fa fonga mai me anga fa mai for ele how do you build a house or family with children fangau e piu no lo ainga ya e kelela nga luenga le mele ele onga fo le ka kaunga ave tamiti ala to ma le me o le taua le ustai matua ya ole mena mai tu spa fa upe fam my children born to a young man is like arrows in the hands of a warrior olongo wingala ole fanau ole au i le limo le toa o ngo winga la ka ko fanga u fanga ku se fanga ku le au wa ka me ki le au usala fanga ku ka me ki ka me ki destroy le fili e al me fanga ku ka me ki la ku so le fili instead of destroying the fili ai ku ka me ki so ya sakang Akerola, anga ma fo mea. Ele se foto ka miki la, ali ku pul mea. Ole foto ka ikale fanga, wala ole makafo yele fa mai, e ka kaunga yele atu fa mai unless the law builds a house, unless the law builds a children. Ole fa fika uli la, ele ka miki le fa fika uli fa fita uli ole sunga. Mala sunga. Ole fa ya ka ko makafa yo ka kaunga shape by the arrow le. So instead of an arrow to destroy the enemies, the arrows becomes the helper to the enemies. Yeah. Fatoto lusumu lo fa upe ono amulema. O ye le tama tu samalo nala a o ina to ina lava o ia ele te ese ai. Yeah, it's not easy to teach a child to follow God. It's not easy. It is never easy. Awa ke fiwa o isi kai me ke fiwa fa ka me ke sa wa disi pukalinga o se disi pukalinga e ke wa fa sole fa kaula ku pai yo pe a so mai disi pukalinga o disi pukalinga vai never stop doing it, keep on doing it until they know. Don't stop it, keep on doing it. Ele ka kai ya vo ke le mano lo al mela fa kaula ku pai fa ia sa vale ko ki ka lo le lua ya me fa ia se ka le lua ya au wange malolo ya fa pe ya au wange ka fia le discipline e ka wanga fa il mea ne ole me ton fa ta to e ka wanga train wala upunga le fa nga le train and teach. ESV used the word train, let's see translation, teach. So parents, we need to direct, train, teach our children the way they should go. Yeah, some of you, how beautiful. I'm seeing some of you have done great jobs. God bless you. Malo aftai. Onisi o tau o leo te mai tau au tau whanau o le makua exceptional au tamiti. Pia alan tupul mena ono oi. Ya, mas pati mo oi. Tatou fo ye tatou whanau e leo sikai. Keep on praying. Don't give up. Well, o langa o le si mea sa mas o le sasar ka makiki makuri. Alo. Ya, ai le te tau na fai ta o le mena, wa le fa ka le mesa ka io. E ke kuria lor ka makiki opu o le sakang. Ya, me fai lunga rika, fa le fia marika. Ya, ngo le fai o le mele ka ke manga e fai. Na le me monia e tele au wala wa mai le atua tatou e tauna racial le matiti. And so church
ka kauanga whaonga le platform lea o le lotu. A whonga mai tato ainga. Whaonga le platform lea o le mea na whaia lea tu. O le loko e le se aikia se ka ngaka. O le platform lea, nā la na whaia lea tu o le lotu, na whaia lea tu e wheso soangi le racing o lau whangau. A whaia le a mia lau whangau le loko. Ia. Mea lana e tupi e tu oe, koe ki ngā inga ia oe. Io e, ma e whaia ua e kau mo whaia amo to o tasi lau pito lao. A enga e kau mo whaia a mai lau whangau le loko. O le platform lea, o le mea na tā pena e lea tua, e a o ai ma wheso soangi a ke oe i le racing o lau whangau. A langa la o le ua ka kou koe ngā me hoa pe, ka whiu hoi me whaia, kubi ia, ka ria ka me ki kia langa me whaia. No, a wiki whaia mea ngā. He alofa i le anganga o loa tali i pa o loa whine alu i se ori. A o oe le kilo le mela e kupu. You cannot allow that to happen. Aua ka whai o kou. Don't be placid about this. And don't be passive about this. You should be actively driving your children into the church so that the Lord will speak to them. Ko kia longa le mea le testimony e se ka o leo te kai lea koe, a kia mga walu le loko, o ngofo e kua se wha longo, speak mai lea tu, o ngā o lea speak, o walu lea tu, sui roi lea kua ngaka. O le kele i o testimony wha pēra e kupu. O fo i o kone wese ne lea tu, o la lunga le loko sa o ngā le pōr. A le kai ao le, ista leo kia lue le loko, ia le pōr ngā, o a kau le ua le o ngā. Ia le ksau kai ao le hangover, ia le mamala me o konga le ingu, mamala me mako o le au ingu pia, so ia. A ka un mele hangover, kia le for ka ope, a le for ka o ngā. O le attitude. Ka mo le lo wale for ka ope, a le for ka o ngā. Ia fa pe ngā la mea, o sa mo for piko ai kuwa. And I was sitting there, o le aso sa, ese le ko uva ai le sa kauro le ko umairu. Wa ese la uva ai le sa kauro ngā aso. Ia o le alu ko le mala malamba o ki kanka, ala ki kangi. O le ngala o kala foi, o le ave le fale sa. Ia, o le aso sa nganga o kalia le whaola kanga. O le aso sa nganga whaila o whaiunga. I'm gonna say the Lord. Me ho ila lea, tātou, au wapo ki whaavai vai au maiko whangau le loko. Me le leanga piude lea tua fisosoangia ki oe. Le fisosoangia ki oe, reisa i lau whangau ia matu tua. Ka kou, a mesi ka kou grandchildren. A wheu le whaia ngā luenga matu. Bring your grandchildren. You want your grandchild to hear the word of God. Bring them into the atmosphere. A mai lau whangau kongo le atmosphere lea. E piu nei ka miki. A wā le whaia le mea. A wā ke whaavai le mea. A wā le mea se so o ke whaavai ka miki. O kilo au e mo ainga le hongi lo. Ka viola. Sole. Ke whaai a koe mea le kupu mai kongo le ainga. Ka lo whaai. Le sikako me mawhenga whai o le whai kako ka whai oi ka whai kongo lai. Amen? A uange e ku ola wangor ka maki ke pūre kongo le whai. As long as they are living in your house, you are the parent. E a wha pēr foi, o oele e whai lo ko lua, a le ke live under your house, your parents are the boss, not you. Se wanga ngala o e alua o e ku whailo whale, ia o ngā vero leo. Ai awa pe o lo o kari i whailong ko lua e ngofo ia o ua kama. I'm the head of the family, not my son. Even though he's married, because they are living under my roof. So, whatonunga loko umai, and everybody must abide by what the Lord gives me. Amen? Se wanga ngala ua, ai le pape, uri se whailong ko lua, ele ai. As long as they are living under your roof, you are the father and you are the mother. Everybody. E o volo sane no, vai oe. Au ke fia poko e, alolok. Alolok ua, ele ke ngofo mai e, as long as you're living under my roof, I'm the father. So you go church. Ale mea, you're hoping e alu kakale le loko. You're hoping that God will speak. Wa pole ale sau whaari le loko e speak ka ia ile atua. Ia me whenga ka ke ngau ngau e o mai le loko vai o kou. O le tele o si a kare siere, kasi le loko le sa. Ve e ngal fia uma loko le sa moire le fia fi. Le ai e ko ke whape ngaka ko on sai. Ka whamalo losi.
Kamana losi e fai loko e se kele oki ele. I ngenga le kasipe luku na Afrika ko loko viafi. Yo aka ko ngale uma loko kaya e wenga ngaki ku lo fale ke fia moe. Se o ke fia moe ke fiwe moe le oki pa oki. Ke fiwe moe le langi. Ana va ngore au mai le tu aka ko mai le loko ka ko va malo losi. No va tu e to sa va ia loko. Ele le alo oki ko kele ma ko mo kangisi ya e. Ele foi mako vai mako sa ele appearance ma ave ele ai o que ele fala é que o que coca se anga oi ele não já o fale ka fa sa ko amen ya o ko lo sunga ma lo faltua ia fa penga lo fa ka ko fa penga lo fa ka ko ai va lo si o ka ko lo avia amen ya ele atua hallelujah Father. Let's pray. Father, we want to give you back all the glory and honor and praise. Thank you for teaching us. Thank you for your word. We are forever so grateful to you. Bless all of us. We are for the internet. Yeah, we thank you, Father. We bless you, Lord. We give you all the glory and honor and praise. And God's people will shout. Amen. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.